Te cipele. Napisala Maribeth Boltz. Ilustrovao Noah Z. Jones. Sanjam te patike. Crne, duboke patike sa 2 bijele pruge. Neno, želim ih. Ovdje nema mjesta za želim. Samo trebam, kaže Nena. A ono što ti treba su nove čizme za zimu. Brandon T. dolazi u školu u tim patikama. Kaže da je sada on najbrži trkač, a ne ja. Uvijek sam ja bio najbrži prije nego što su se pojavile te patike. Nate dolazi u školu u tim patikama. Antonio i ja brojimo koliko puta Nate ide u WC 7 puta u jednom danu, samo da može polako hodati gore dole hodnikom. Zatim Alan Jacobi i Terence dobivaju po par. Onda mi se jednog dana usred igre lopte jedna patika raspadne. Izgleda da bi ti dobro došao novi par, Jeremy, kaže mi školski savjetnik, gospodin Alfred. Iznese kutiju punu patika i drugih stvari koje ima za djecu, koje su potrebne stvari. Pomaže mi da pronađem jedine patike u mom broju, i to na džičak, poput onih koje nosi moj mali rođak Marshall. Na sebi imaju životinju iz crtića, kojeg mislim da ni jedno nije dijete gledalo. Kad se vratim u učionicu, Alan Jacobi baci jedan pogled na moje patike od gospodina Alfrija i nasmije se. I onda se nasmije i Terence, Brandon T. i svi ostali. Jedini klinac koji se nije nasmijao je Antonio Parker. Kod kuće Nena kaže, kako ljubazno od gospodina Alfrija. Klimnem glavom i okrenem leđa. Neću plakati zbog glupih patika. Ali kada kasnije pišem zadaću, svaka riječ izgleda kao riječ patike i stisnem tako čvrsto olovku da mislim da bi mogla puknuti. U subotu Nena kaže, hajde da pogledamo one patike koje toliko želiš. Odvojila sam malo novca, moglo bi biti dovoljno. Nikad se ne zna. U prodavnici patika Nena okrene te patike kako bi mogla provjeriti cijenu. Kad je ugleda, sjedne teško i ustane. Možda su pogrešno napisali, kaže. Nena odmahne glavom. Onda se sjetim polovnih radnji. Šta ako ima neki bogati klinac koji je prerastao svoje ili je dobio 2 para za praznike i morao da pokloni jedan par? Vozimo se autobusom do prve radnje. Crne kaubojske čizme, roze papuče, sandale, štikle, sve vrste cipela, osim onih koje ja želim. Iza ćoška je 3. radnja. Vidim nešto u izlogu. Crne patike sa 2 bijele pruge, duboke, savršen oblik, $2,5. Te patike. Srce mi glasno lupa dok skidam patike i podignem visoke čarape. Kako uzbudljivo, Nena kaže. Koje su broj? Gurnuo sam nogu u prvu patiku, savijajući prste da uvučem petu. Ne znam, ali mislim da odgovaraju. Nena klekne napod i pipa moje prste na kraju patike. O, Jeremy, kaže ona. Ne mogu potrošiti dobar novac na patike koje su premale. Navučem drugu patiku i pokušavam hodati. U redu su, kažem, zadržavajući dah i nadajući se da mi prsti na nogama odmah otpadnu. Ali moji nožni prsti ne otpadaju. I onako ih kupim svojim novcem, pa uguram noge u njih i odčepam do autobuske stanice. Nekoliko dana kasnije kod kuće Nena stavi nove čizme za snijeg u moj ormar i ne progovori ni riječi o mojim prevelikim stopalima koja se šetaju u mojim premalim patikama. Ponekad se patike rastegnu, kažem. Nena me samo snažno zagrli.
Provjeravam svaki dan, ali te patike se ne rastežu. Umjesto toga moram nositi one od gospodina Alfreja u školu. Jednog dana, tokom matematike, bacim pogled na Antonijeve patike. Jedna od njih je zalijepljena, a njegova stopala izgledaju manja od mojih. Nakon škole odem u park da razmislim. Antonio je tu, jedini klinac koji se nije smijao mojim patikama od gospodina Alfreja. Igramo košarke. Labavi komad na Antonijevoj patiki udari na beton svaki put kada skoči. Razmišljam u sebi, neću to uraditi. Skočimo na ljuljaške. Neću to uraditi. Trkamo se s kraja na kraj igrališta. Neću to uraditi, ja kažem. Uraditi šta? Kaže Antonio zadihano. Nena me zove na večeru i poziva i Antonija. Poslije večere on ugleda moje patike. Zašto ih ne nosiš? Pita Antonio. Slagnem ramenima. Ruke su mi znojne, osjećam koliko želi da su te patike njegove. Te noći sam dugo budan, razmišljajući o Antoniju. Kada jutro dođe, posljednji put isprobavam patike. Prije nego što se predomislim, patike su u mom kaputu. Snijeg počne da pada dok trčim preko ulice do Antonijevog stana. Stavljam patike ispred njegovih vrata, pritisnem zvono na vratima i otrčim. U školi se Antonio smiješi u svojim potpuno novim patikama. Osjećam se sretno kad mu pogledam lice i ljuto kada pogledam svoje patike od gospodina Alfreja. Ali kasnije, kada dođe vrijeme za veliki odmor, nešto se dešava. Snijega ima svuda. Ostavite patike u hodniku i obudite se u čizme, najavljuje učiteljica. Ostavite patike u hodniku. Tada se sjetim šta imam u školskoj torbi. Nove čizme. Nove novcate crne čizme koje ni jedan klinac nije nosio prije mene. Stojeći u razredu za odlazak na pauzu, Antonio se naginje naprijed i kaže hvala. Nasmišim se i gurknem ga. Hajde da se trkamo. Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama. Nemojte zaboraviti da kliknete like i pretplati me kako biste bili obavješteni o novim pričama kada ih objavimo. Ćao klinci!